کنفرانس روشنموانی آوا شیخ جناب وزیر دارای حکومت هرم کردستان بو بحثا کاربدان وان جوینانه دیکریم که ایرو سرک وزیر هرم کردستان و سرک وزیر حکومت عراق لدار خستینه بحثا 400 میلیارد کرد که 400 میلیارد لعراق هاتین با هرم کردستان دی به موچه بدو گود کو پیش هرم کردستان دی بودجه عراق داجی 11267 کو رکفتن لسر هاتی کردن و گود جی کو کسی خما موچه نابیتن موچه پاشنا کویتن موچه دما خدا هنه داین ودگرینه و سر مجاره خو کو ایرو روژکا دیروکیه ده پرپرین دیروکا کردستان ده که اوشی 120 سال سر جدایک بونا بارزانی باب در باز دبن جنرال مل مصطفى بارزانی رابر مزنترین شورشا دیروکی ارزگاری خوازا خلکی کردستان ده بارزانی نمر جبلی کو سیاستوانه کی لیزانو برخودانه کی عگید بود ده همان دم ده زانای کی خودانشیانو زانست دوز بود بارزانی نمر دامزینر فلسفه دیپلماسیتا سوویتا جاران بو یو همی جیانا خوش بو شورش و برخودان و خبات و آزادی ملت خود ترخان کر بو سرکده کودهی اورو صبحی دیروک لهمبر مرداتی و آزادی و خباتاوی بجنا خواه دتوینیتن به مجاره دگل برس مام ممویی سروکی رواندا کردی لیکتیا سوویتا بره و آسیا گوتو بیشتی کم برس مامت تو بخیر هاتی سپاس جبو بجداری کنات ده بولتنه دا بخیر هاتی جبو کردستان هرما کردستان جی سوفیتا جاران دست بی بکن رنگ ودان یان بجن باندوریا رنگ ودانا فلسفه دیپلماسیتا بارزانی نمر لسر سوفیتا جاران چه بو؟ بله هر تشتی از بی روژا عزیز تمامی گله کرد مبارک پیروز دکم تایبتی کرد ما سوویتا بره ام دیروکا کرد سوویتا بره چاخه وکن حیا هاتنا بارزانی نمر سوویتا بره دنوا تاریه که دا جیانه که دا حضرت وان والات لی به چرچوه دوری والات چرچوه که عشیری مالباتی خواهی دکرن لی همه خمله که یعنی سر کسی که داشته نبو و سروقاتی که ریبره که کرد روژه که به داره وانخه یعنی بنگه ها اساس یا کرد سوویت او ایرو کدو امکه که مزن بارزانی نمر لوی داره رجاندیه یک جوان خالاجی وکی جارا یکم بو برریکا دیپلوماسیه که یعنی مری کاره بجه گوری دست پی که یا دیپلوماسیا کرد بارزانی نمردانی لسوویتا جاران دا جارا یکی به استا دولتی دا پیوندی لحکومتا شیوری را کرد یا بلوکا هری قواد بو هوا خالی گرینگن یا دویم بارزانی نمر به کرد سوویت را بو سدما وکی رادیو ایریوانی هبو همه وقتی وکی بو کرن صحت و نیوک روزنامه ریا تزه مهی جاره که بو کرن مهی چار جاره روشنبیر و نویسکارن کرد کم بون خاندوان کم بون به پیشنیا را بارزانی نمر با خروشوف اونیورسیتا پارا کردی و بو زمان کردی هات پیش خستن سروی اساسی مری کاره بجه هاتنا بارزانی نمر نو کابر رحق دا کردن دیاسپورا زور باشه او جاران بو سوویتا جاران بو و باندوریا سیاست و مردینی و خباتا بارزانی نمر بو دناوا رواندا کردی سوویتا جاران دا دنها دا جی باندوریا خومای دناوا رواندا کردی دا یان بجن دناوا ولاتین جهانی انزل هز دا کو موسکو یان روسیا یک جو ولاتین انزل هز یا د جهان دا نها د شرکی گراند یا لهمبر ولاتین روش آوا لهمبر اوکراینی هیا چند باندوریا خو یان بجن سیاستا مردینیا خبات و عقیدیا بارزانی نمر لسر وان ولاتان مایا براستی جنرال بارزانی نمر او تاج سر مگشته بار بکن بلکی لچای بارزان زاروکا اون آقا نوینن به ناو بارزانی چه قصد ناو کردین سوویتی دا هر مالکت بو خاطر ناو بارزانی ناو زاروکی خاگشتا گلکا مالبات هنه مالین مزن بلکی 10-15 زاروکی اون بارزانی نه ناو اون بارزانیه بونا خاطره چه جبه که تحصیل جبو مری راستی جی ریبازا بارزانی نمر فهم بکه
پێویستە مەری لێکۆڵین و لێواژینێکی کور یا علمی سەر شخصیەتێ بکە یا کو تەسیراوی ڕامەتی کاڵکێ مەگەلی دکرد دگۆ چاخێ دەربەهات ئەم نەکوێ وەکی چاتەنێ mêvan ئیمکان نیبوو وەکی تو ڕانەبیایی سەرپیا یعنی تەسیرێکی وی تشتێکی ji aliyê Xwedê de tiştekî pêre hebû û paşê ew rehê wî ewa yanî hedefa xaba çûna ser şixul yanî imkan nîbû mînak bîranînek wî were gilîkim wextê tê Ermenistanê diçin gundê Elegezê bi serên hikûmeta Sovyeta Şêwirê serê diçin gundekî Kurda gundekî gelekî ew biye di wê derê de serê dikeve heriyê hema Barzanî Nemir wek serokekî dertê hema ew wezîr û ew ê derdorê wî jî pêra dertên tev didin ew ê serê bê ku tiştek bibe qe heriyê de neme derdkir yanî tê mena çi yanî hemû xer û kasê xwe da rêberekî wiha biye dilnimiz ya ku hedef kiriye gerek eseyî bigije wê nextê bawer bikin îro jî serpirsa we rawanda Kurdistanî da taybetî di nava Kurdê diaspora ew terbiyên ku îro Sovyetê de hûn dibînin wekî zarok tên berjdarî bo parastina welatê xwe dibin piştgiriya welatê xwe dikin karasetek çê dibe ev gih kedû emeka Barzanî Nemir e وەکە te got ew hesta netewatî ya kurdatî ku niha di nava Sovyeta caran da maye bi rêja siyaseta Barzanî Nemir bûye lê gelek caran dengekî nakok di nava revenda Kurdî durust bî çi li Sovyeta caran be çi li Asyayê be we hewl û pêkul nekirîne we kar nekiriye ji bo vê çendê dibin felsefeya siyaseta Barzanî Nemir da dengê revenda Kurdî yek bêxin Belê zaten proje û karê xevatê me ser esasê wê ye wekî em karibin bin felsefa yekîtî yekrêzî pêkwajiyanê û yanî zanî çi heye Kurdistanîbûn heye û Kurdîbûn heye berê her tiştî ez Kurdim û paşê Kurdistanî me yanî eva du tiştên cewazin yanî mesela milletekî cewaz jî kare bibe ew rehê Kurdîbûnê ê ku mele Mustafa Barzanî di nava malbatên biçûkên Kurda ew tovkên welatparêziyê cîwar kiriye ewa berdewam e û rastî jî mesela gelek siyaset û partiyên Kurdayî dinê mesela nav kar anîne bo berjewendiyê xwe hema xastine wê ya bikin weka dijminatiya me lê mixabin ew fikir aqas mezin e ew nav aqa mezin e wekî çi tişt pê nikare çima tu karî zêrax bilşî xirafkî tu karî dîwara hilweşînî tu karî dewleta hilweşînî lê tu nikarî rih û terbiyê ku Barzanî Nemir di nava diaspora da taybetî di nava Sovyeta berê da cîwar kiriye tu nikarî wê ya hilweşînî îro na sivê wê derê yek na dudê wê rastiya wê dertê çima ev rehê hanê ne ku weka rêvalûçyayê hatiye bidarxistin weka evalûçyayê yanî ji xwezayê derketiye yanî esas rehê Barzanî Nemir ji dayîna Xwedê mesela weka em ha karin bêjin gelek Kurdê me belkî hecêmayî weka pêxemberekî hat Kurdara yanî îro ev herêma wekî em tê danin li gel we televîzyona Kanal 24 tê da em rehet şirove û giftûgoyê xwe pê problemê ciyanê savî kirin ew jî kedû emeka wî ye Berêsma me demê dawî hatiye prosesjmena dibêjî nemî te dawî hatiye lê pirsekî ege bersiva wê Kurd bîtin te behsa bandûriya Barzanî Nemir kir di nava revenda Kurdî da lê hûn weke niha serperiştiya revenda Kurdî dikin dirêje pêderên siyaseta Barzanî Nemirin di nava revenda Kurdî da yan sekinan diye em bi wê rihîvane em bi wî fikrî ve hatine vê meydanê ve kariye martîgîngê têda bikin we istismarê we berhênanê têda bikin mezin bikin me ew ne tenê mezin kiriye proje heye wekî em akademiya vekin ser navê General Barzanî Nemir serokê Nemir lê Sovyeta berê
خانیان ما وکا چا مالین کردا چا در و آوادکن مالباتین کردا ام اکادمیین کلتوری و چاندی سر ناو بارزانی نمر لسوویتا بری و بکن د دما پیش پروژه ویا. اف پروژه مهیه باش. و اوی لوزونگی و ام دچن سر خارقا و ایزنا خوده او راه هانی دوان دبستانا دا وان مکتبا دا و پاراستنا زمان کردی پاراستنا چند هنری او دوباره خادی ساجی دیار بکه و نشان بکه دەستێ دەخۆش بن زۆر سپاس سەرکەتی بن ئیڤیا سەرکەفتنێش وەرا دەخوازن ئیڤیدارین و دەماوە پرۆژێن خوا دروستکردن لە سوڤێتا جاران یەکێتیە سوڤێتا جاران ئەو پرۆژێن هاتە بەهەز کرد جارێکادن ئەمێ گوتوبێژان بکەین لەسەر بەرهەمێ وان پرۆژەیان هەرساڵبی بەڕێز مامە مامویی سەرۆکی ڕەڤەندا کوردی لە یەکێتیە سوڤێتا جاران و ئاسیا لە ستودێت و گەلمە و گەلێکی سوپاس زۆر سپاس